E toi whatalo whātua sa isi lea whapoponga o Tala Fou mai le sifofonga le lau mua mo le niwaenga o le aso. O le tae awa na leila na whai ai se whailoa inga mua a taitai o vaenga whaupu whai o le National Act ma le New Zealand First i Aukilani, mo le taimi mua talo na mai a le pālota na whaalia i lunga o penga whesota inga le TV1, se ata o Luxon si Muama Peters i la lato whanotanga i Aukilani. O le ama watu se isi li poti e winga i whaatalatala noanga i Tala Fou i le aso a tae ao. Ua whaatasi atu le atunu o Nepal i le lisi o atunu ua whaasa i le whaonganga o le upenga o whesota inga o le TikTok, o lea whaai unga na whaalawiloa mai, i le mai ai o ni aso o whaia whaatalatala noanga, i se tu la whono fou e mo o mia e ala o whaasala launga ianga whesotai, e whai ai ni ofisa e nafa ma le puipuinga o mata upu onga, i lunga o upenga o whesota inga, e whai tau biliona tangata fou e whaonga aina le TikTok i masina taitasi. Mai tele atunu ua whaasa le whaonga aina e au fi ai ma initia, e whaafao na whaasana whaonga le TikTok i Pakistana, talu mai le luafe lua se fulu, ma tau fi ai le whaonga aina mo se taimi le tu mau, ma olo o tapunia se tasi o upenga ta whailangi mo whaataunga i totono Indonesia. E le tu sai ma le tu la fono ni whaatonunga na whaia, ina ia whaaupopo le waila au o le fluoride i le sapalai o sua waitau mafa, pei ona iai le whai unga le whaamasinonga mawalunga. O le masino iu lai le luafe lua, na whai ai e le whaatonu sili o le soifua malolo ina i le nā taimi Sir Ashley Bloomfield, se whaatonunga i pule ngā nuu e se fuluwha ina ia whaawaila au nisi o sapalai o alato waitau mafa. Na ia whaia lea whaatonunga i lalo o se tula whono fou, lea sa whai ai e le whaatonu sili ni whaai unga o le whaawaila au ngole suawai, ai le o pule ngā nuu, pei ona iai mua. I se whaai unga mua a le whaamasinonga mawalunga pei ona whaalawilo aina i lea sofa raile, sa ta uai, sa iai se sasi i ia whaatonunga, ona ele i iai se awanoa whaapitoa e toilo ai e Bloomfield. Le tula whono e pui ma whaalawilo aina ia tatau ma le saolotonga o tangata, ina ua ia whaia ia whaatonunga, ma o le whaawaila aunga o le suawai, e ma whai lava ona whaataatia ese pe toi foi i le matanga luenga o le soifua malolo ina, e toi ilo a o le i fofonga ina se whaai unga i le whaalautelenga o le mata upu, i le tausanga a sau. E se furu whapulenga anu una ave ia i le aso e tatau ona a mata whaawaila auai le suawai, ma e ai foi whaasalanga te tele pe a whai la tau te leu sita ia. O le whai unga le whaamasinonga, sa mafua mai i se iloilonga a le New Health New Zealand o se whaalapotopotonga i kalai estete, na whinaulo ia a lea whaalapotopotonga, e whaapea sa tatau ia Bloomfield o na tōma natu i le Bill of Rights i ana whaai unga, i lalo le Bill of Rights, so o se tasi lava, e mawhai ona ia te e na inani tonga fitinga whaafo mai, ua lewa ona whinau i lātou e te i le whaawaila aunga o le suawai, e whaapea o le whaamalosia o lea whainga, e soli ai ia tatau. O loo tau sa ilia lava le tama marokopa ia Tom Phillips malana whanau, o loo mawai se masini po e atai le whale o loa a pio le ngā winga e Phillips ma se tasi o lana whanau, o se pasika i le lua vai aso taluai i Waikato. Na wa aia le sosola ese o Phillips ma lena lato a lua mai le whale o loa ina wa e le whailo ilo, e tuso le itula e lua i le waveao le aso lua o Novema. O Phillips malana whanau, Jada ua iwa nei tausanga, Maverick Valu, ma empa ono tausanga, o loo tausa ilia pea taluna le loloa ma o ese mailo lato a inga i le aso iwa o te se ma lua afe lua tasi. Na moli mawina le pa u te isi o tau o loa i supermarketi mai le masina o ke topa, e te sima le iwa pasene na pa u ai le tau o loa ia o ke topa, pe a wha atusa i le masina o se tema, e uina pa u le tau wha le masina, aina si itia le tau o loa wha le tau sanga i le ono te sima le tolu pasene, pe ona wha mawina i le Stats New Zealand, e tolu te sima le wha pasene na pa uai le tau o fuala au whaisua ma fuala au tama whamata ia o ke topa, te sima le fitu pasene na pa uai le tau o a ano manufasi maia, e te sima le valu pasene na pa uai le tau o tau mawha i supermarketi, o mea inu ma ava malosi, sa ilalo ifo o le te sima le wha pasene, o tau mawha i fale ainga na si itia i le te sima le lua pasene, ma tau o fale nofo maututongi na si itia ia o ke topa.
O lo tau sa ilia leo se hard drive na puei na iata mai le fale lea sa anofo ai le pepe lua tau sanga Baby Ru I taita na maliwai mai mafatianga I manuanga o Ruthless Empire na maliwi le fale mai le aso lua se fululua o ke topa o lo ofia maua fo I leo fa amaumaunga mai se taavale I tu a inga o le Nissan Sentra numera T e o noiva fitulua o lo masalomia na ave eseina mai nisi o whaamaoninga tāua mai le tua tusisai ai Baby Ru I taita. O lo fautuaina le lautele o iaini whaamaumaunga e winga I lea mata upu I avilina le numera tasi o 5 ma whaailoa le numera o le mata upu lua tolu tasi o lua tasi fitu o valu. Ua wala au le kamupani loli a le Stewart Drummond Transport mo le auti eti e wilafi Ia tautua nā le saunga le mū pe a muli I tu o loli la uta. Na maua I masini pu e ata a se tasi o loli la uta o la au te tele. Saanga I atu ma le uta I Picton I le asonga fua. Ai whaafua se e ona tipi e wilafi e lua le loli, mana toi titi ai lava feto ai. Ai olo oanga I mai le isi loli malana uta I le isi I tu wala, I se whaamatalanga le sui o le Drummond. E toi titi awa ia so uma e mawai e masini po e ata loli, le toi lava a feto ai loli ma wilafi, ona o le whaauta uta le lei, o ila tau e whaongaina wilafi. E tolu 5 kilo kalama le mamafa o pauta o le cocaine, na mawai le ofisa o tiute I le wafu I tauranga, e tusa ma le 10 miliona tā lalo na whaatupeina, o le vaana malanga mai I Panama ma le uta whai I le aso iwa o Novema, o pauta na maua, e mawhaiona mawaiwai la au po o tui e tolu se lau 50 afe, ma e tusa ma le 10 miliona tā la, o na afianga I anga feso o tai. O le lua vai aso taluai na mawai fo I ele ofisa o tiute le se lau 10 kilo kalama o cocaine I le wafui au kilani. O lo ofaanga solo peasu enga ale whanau I wasenga 10 ma le 10 ai ua lipotia le leitio New Zealand le toa tele o tamaitia o ngai whaamaonia I le COVID-19 ai o atu lava esu enga. Ele o toe iaini tu la fono e whaanofo esea I le tangata pe a maua I le whaamai. Ai ua na o fautuanga ia nofo I le fale I aso e 5 pe a whaamaonia I le COVID-19 na whaalia le perestene o le asosio pulea o ngai au kilani Greg Pierce. Na vaaya le siitia I lunga o numero o tamaitia o nga esu enga o le NCEA, le ana amatalia I le aso no Novema, e o atu I potua o nga maufi fofonga po o masks I le taimio enga, o le talitonunga I pulea o nga, e le o toi whaiani enga po o ni tests, ma o le whaia o ufi fofonga, o se awala e tau fia mai ai le pepesi ato le whaamai I isi tamaitia o nga, ma o se nau ta inga fo ilea I le whanau, ina ia enga ona o le tele o taimi o a fia enga whanau I le taimi o loka ai le atunuu. I taalonga, ua I oele la kapi o le lanolangi, e langolango ina le sikoa le ana sikoa I Aaron Smith, le sa whaalea o ngā ina I le suenga siamu pini po le final. Le ana taa alo ai le olopeleki ma le awa Afrika I saute I Farani. Peitai, e le o io ina whaalawa I tele e le uni la kapi o le lanolangi. Sa whaanga solo whaatalatala noanga ma le naunau ta inga I se tau mawhainga ina ia whaamanino whaalawa I tele e le la kapi o le lanolangi. O le whaai unga le TMO, o se soli tu la fono I tu utu unga ma tu la fono le taalonga. Ua si itia mawalunga I le 20% le numero o tamaitai I le taalonga o le lakapi, whaatusa I ali I tanu mai le luafe lua. E se lau fase furufitu afe fase lau toru se furufa le au taa alu, mo taamilo sanga o le luafe lua tolu. Peona whaamawina I le lakapi New Zealand, 2% ua si itia I le numero o tamaitai. Tala Fou ia mai le siufofonga o le laumua mo le nivaeng.